Gasa itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa itibiyag. Apay anak ko, buy-buyain na kami magamang-mangan. Mangan tayo na. Tatang, Apay manin aya. tatang, madudugla unay tirik na kamang buy-buya kadagiti anak ko, amang mangan. Ngawan man la tinaimas na si Danda. Idin to taantay ti sidong ti sabali a babae ti amada. Amang isang sangpot iti agkakaimas amakan kadagiti saan naman a pinutot. Ay anak ko, saan ngamin aday tati panunutan. Awanan ti maaramidam, gaputan ayaw awanan ti asawam. Mga takigain. Gusto na anak ko. Sana nasaya ti agsangsangit iti sangwanan ti makan. Da kayo matgayam, nanang, tatang. Wan, anak ko. Kailiw na kayon kadagiti apu may. Isungay may kami. Nangyag kami iti prutas ken nateng ta adu mo tinaalami iti imulame. Isupay adiyo gatangan. Agyaman na, tatang, nanang. Tauray kaskasano. Sarsarong karanda kami na. Ay, amok ti kayat mo asawain. Saan mi ngayon ti arame ti anak may. Da kayo ti pamilya na. Iso arumbeng kumaada kayo ti pangruna na. Kumaa, tatang. Ngam saan mat nga akas na. Ay, jak amoy ti daya tao. Insukat na kayo. Ngam iti damela anak na. Ay na. Awan ti panunod na dayjay. Makanan nati di na putaw. Daytang arot tinasakit a panunutan, tatang. Dakkel mat ti masosweldo na. Ngamawan apulos ti maramramanan dagito'y pinutot na. Sabali ti pangipanan na. Ay, bayan ta kasaritak to inton agaway. Wan, tatang. Katagyaman na. Ngam diyo pa kadanagan dagiti apuyo. Gaputa ikagumaak nga ipaay dagiti masapsapol na. Kat pagyamanak unay dagiti tulong yo. Tatang, nana. Diyan na, honey. Awan sa nagmita. Ay bagbagada iti group chat mi. Kasta kandi, honey? Isungay bam lagi iti ubing. Agpalis ka. Rumor tayo. Ag family date tayo man. Agpaiso? Win. Agaliwaksay tayo mo ta. Tapno saan nga eskwelan kan dito ibalay lang kiturong ta. Kastamat kin ka. Diyak kayat adito unag lang ti balay ti pagiganam. Diyak kayat amababanog ka. Ay na, day taman ti kayat ko kan ka, honey? Ammom a panunutan ti pagimbagan mi kadagiti ubing. Gapo tayo ayatan ka unay-unay. Kan ipatpatag ko men dagiti ubing. Diyos ko. Nadagsan tirik na. Gapo iti mapaspasamak iti pamilya. Ngam saan ka mabalin asumuko ak. Gapo tada dagiti anak ko ngagkasapulan kanya. Ikanak ko maitikirad ti pakinakam. Tapno mabailag ti amin. Nanang, agsangsahit ka man Ay, saan anak? Anya saan? Nakita nga ro. Anak ko. Amok ati makagapo nanang. Ala, bayaan mo na ako. Di na kon panunutan pa. Nanang, high school akitan. Iso adi mo mailibak kanyak di marikirik nang. Anya, Nanang, sipod ubing kami. Kanayon niya makita ti panagsangit yo. Kat amok ati panang panaw kada tayo ni tatang ti makagapuna. nanakam ka anak ko. Kadyak ilibak ati amayo ti parikot ko. Ngam amok asaanan amasulbar dayta. Tila ang kidawag kada kayo. Kat ti panagsingsingpot yung anak ko. Agsingsingpot kayo kuma.
Taoray kasto'y tinapasamak iti pamilya tayo. Adayo ti magtengyo, anak ko. Nasaya at mata nakapasyar ka dito'y balay, Ilmar. Wala nang, namayagan dahi din na di pa nagpasyar ko dito eh. Wan nga ron na nakaw. Kung nakano nalipatan na kamay. Tatang may. Kasi iti panang lipat mo iti pamilyam. Anya? Nalawag mo ti imbaga ti amam. Ti pananglipat mo iti asawa, ken putot mo. Da kayo mo tatang, nanang. Ita lang agpasyarak. Kasta pa iti bagayo. Gusto amin nga ibagbagami anak ko. Apay, kaano ka nga agpanunot? Napatpatag ti asawa, kain anak mau. Ngem ti kakabkab balay mau, kain dagiti syuman mau. Amok teraramidag tatang, nanang. Ipatpatag ko dagiti anak ni Jonah. Iso patsek, ipatagdak to inton dumakkel da. Hay, makaabmo ka. Ngamainton madanon ti aldaw. Sapay lakuma, tadi mo ibaga, adida ka binagbagaan. Gaputa saan kami mo't nagkurang anang bagbagakan ka. Apay, di mo kailiw dagiti anak mo. Baruken balasang daan. Kaing ingas mo ni Edward. Gustong tatang. Diyak kaya pagsaritaan na kita. Anak ko, agabruda, kat napaot ti pa nagtrabaho kiji sa bali apagilyan. Alaga ka din ipapati iti umadayo, nanang. Wan anak, agkolehiyo kan. Kat umado ti paggastusam. No dito yakla ang amanggad. Amangan no jak kabailan agastusan ti panag-eskwela yo iti kakapsat mo. Sa bagay, ag-high school mo't ni ading ko. Wan nga rod anak ko. Kat inton agbati kayo. Agsingsingpot kayo, Juan. Wala na, di kayo matanagan. Banuran mi amin arigrigat yo. Kan tapno makalungaw tayo matitirigat. Juan anak ko. Da kayo ti inspirasyon ko iti dayto abiyag. Iso apang nga asiyo ko ma. Tadi kay agar aramid iti pagparikotak. Wala nang, namnamahan nyo dayta. Kumusta magtibiyag mahaw Ilmar? Nasayat mo tatang? Kaya trabaho mo kay. Kasi tiya po, tuloy-tuloy lata mo tatang. Ang iti dayta kinapaot ti panagtrabaho. Ada na ipundar mo. Ay lumakla kay kan Ilmar. Ada tatang, ada mo di balay mi. Iso ti pagnanay dan mita. Ay ngam sa bali mo ti agnanay. Kasano no maumati ka dindenam. No ngay panawan na ka, adi si katilugay. Santo Apulo sa mapasamak day tatatang. Ipatpatignak ni Jonah. Hagam di tayo amaw ti maudingal daw. Isuan no siyak lamay sa. Nasaysayat no agpanunot kan, katag subli ka iti pamilyam. Anya? Ibagbagak da ito Ilmar, tada sa papay. Ang mga nudumteng tiyal daw, nga 1 taon ti masnop apag turungam kun pagawidam. Anya nga tanti mapaspasamak kan ka, honey. Nangalalaam nga ta iti dayta sakit mo. Uyak ka mat nga uyak. Jonah, honey. Honey, kasano tapayan no kastoy? Sana mabalin nga agtrabaho ka. No adamot ti an-anayam. Talagang sardingak maya nagtrabaho. Saan nga mabaling nagtrabaho? Gabot komplikado ti sakit ko. Ay, Diyos ko. Sorry ha. Awan maramid ako. Sana bali. Tapaman na pumiksak. Agtrabaho ka. Naalak siguro na ito. Hidada ako iti may sa faktorya.
Nalabit akas ta. Iso umarik nam ita, talumaklakay kan. Naisay balasan ko. Yawatan dakman iti danom. Ay na, busy Makit kita mat akasang sangok tinatbok ko. Pasensyakan balasan ko. Marigatan ako kami na bumangon. Ikagumaan nyo Ras day to'y aramidak. Una yan ti kastoy. Awan po'y mapangnamnaman at tumulong ka data. Nood na marikrik na. Anya ti kunam? Ay na, talagang awan tinamnamang inyo dito'y. Saan da kamot kapin ano? Ha? Di nakmanin ipulpulong kininanang Laglagi pam. Saan da ka nga inayaban dito'y balay? Da kayo tinagdisnudo nga umay dito'y. Nanang, naawat ako iti nag-applya ka trabaho. Kasta ka di anak ko. Ay na, maragsa ka na unay. Nagbunga amin na panagrigrigat yo. Nakagraduara ko ni ti Korsok. Sumarunong tumot ni ading. Ba nag-apakaragsa ka unay anak ko. Nanang, oray saan kayo magsubli di abroad? Ano saan tayo ti panagbiag tayo? Basta saan tayo manin nga agin na tayo? Ngam saan pa'y anakalpas ti kabsat mo. Kasapulan nga umadayo Tawan mo ti panggadak dito anawadwad ti sweldo. Pag tinulungan ta nanang, saan ana nga to ti sweldok? Ngam patsik akabailan ta. Ngam saan mo responsibilidad ti kabsat mo anak ko. Amok na nanang. Ngam kastoy ti sitwasyon tayo. Isungag tinulong ta amang paadal iti kabsat ko. Nanakam na itatak mo, Carmelita. Wan tatang, maragsa ka nak. Gaputa na pasnag da iti panagadalda. Ewan na. Sana nasayang. Di pa nagsakripisya Wan tatang, ngam makarik na aklat ta iti liday para kadakwata. Gaputa na rikdada ti rikat, gapu iti inaramid ti amada. Madaita ka man ako na ako. Sa anak mo't nga istrikto nga asawa, tatang. Inaramid ko mo't amin apagrabang kas may isang asawa. Respetuak mat. Ik-ikak mat iti panawin na para iti bagina. Kanyak paritan asumurot kadag iti gagayim na. Ngamapay nga inaramid na kanyak ti kastoy. Ay, naku na, maon. Nagbalin ka na saya at nga asawa. Hanggang nagaramid matlata, iti saan na nasayaat. Kahit nasawan, isot yan ti parikaut. Iso akon kunak iti bagit. Nga anya ayat ti adda iti sabali at taong awan kanya. Kwarta nga ta. Kinabak nang wano anya. Di mo pa kariribukan day ta anak ko. Gapotag dadata ti asawa am ti ayan ti parikaut. Hay! Buisit ka naklakayan! Among mga titao! Agdul-dul o kakidi! Pasensya ka na balasan ko. Sa bali tirik lang kami na. Nina! Agoy pay lang! Pasensya ka na. Diyak malapyan ti Di ko na yung kiti! Awan manak na kamyo! Kandugyot kayo kiti Ay buisit! Napukawan ti ganas ko amangan! Gapukan kalaklakayan! Nanang, mabuisitak iti day talakay. Apay ka di anak ko. Ay na, nakadugdugyo. Di na amo nga ilugar ti panagdulok na. Uray at damang mangan, agdul-udulok kit din. Masakit di angkel mo, anak ko. Iso maawatam kumamat. Iso lang mo ti masakit akas na. Ti kunayo kit di, talaga adugyot. Hay, maariya ka. Ay na, saan ka nga agkasta-kastaman, anak ko? Inka man kitilaban dagiti kawas na. Ay, no way! Diyak kayat na anang, diyak kayat ti aglaba iti murang ti saan kumat akap-kapin ano? Nalabas ka, Nessie.
Di mo ka di mapanunod dagiti sakripisyo na para kada kayo. Sipod ubing kayo. Saan ko adinawat data? Ay basta, papanawin nyo data. Isubliyo, no sa dino tinakaalaan nyo ken kwa na. Nagbastos ka, Nessie. Awanan ka iti utang anay bag anakam. Kabailan nakatong paan ka pula ang iti data lalaki. Sige nanang, isakit mo data lalaki para makita. Ha? Kat no di yung papanawon dito'y balay. Agpipinnasen siya tayo latan. Oh, nanang, apay nga dapay lang dito'y balay data alakay. Aniya? Saan ka din imbilin ko kada kayo apapanawin nyo, idi pa'y lako magsapa? Tadyak kaya't amakita tinagalas apanagrup-ro pa na! Nessie, anak ko. Pangaasim ko, mama, tasaan akas tati panagsasaom. Laglagi, ma'am. Asipod ubing kayo. Kadagiti kakabsat mo, iso titi makdar nga amayo. Ay nananang, jak kinig daw ken kwa na dagiti ginastos na kanya. Iso, tinagdisnudo. Gam saan lang akwarta ti impainakan ka, anak ko. Pamatag, suportakan aminan. Isuti na nga ako iti amin a responsibilidad ti maysa nga ama para kada kayo. Ha? Kas iti kinunak nanang, jak kinig daw dagita. Da kayo ti ayan na dayta. Kan maysa, pasat ti ayan ayat yu idi dayta. Anya? Kabaalam nga ibagaday ta kanyak nga inang? Awanan ka iti respeto? Awanin ti adupay asao nanang. Papanawin nyo dayta kunak. No diyo kayat nga agbanag laang anak kakaasi dito eh. Ay ayatan ka, Elmer. Amom dayta. Ngam pakawanan na kuma. Jonah, Jak kabaalan at ngaran ti anak ko. Natangig da. Kat jak kayat nga agbanag ka laang anak kakaasi ditoy. Nagsakit para kanyak. Panahon siguron tapno agsinata. anya, Kas itinakunak. Jak kayat nga agbanag ka laang anak kakaasi ditoy. Kan maysa, amang ano da ito yung tiwagas tinamarswa. Tapno mariing ta itinabayagan a basol nga aramidon ta. Agawid kan ijay ilyo. Adakan ka, no asino ti sangputam. No dagiti dadakkel mo, wano ti asawam. anya, Ulitak ti akid daw iti pamakawan, Elmer. Ipatpatag ka, nga masapul nga agsinatan. Di ka madanagan. Adabasit nga ornong ko. Kat iso ti aramatam nga agbiyahe. Itulod ka iti paradahan iti bus. anyan ti kastoy. Pakawanan nak ko ma. Kasta mo dagiti anak ko. Pakawanam ida. No di da masubadan ti kinaimbag mo karakwada. Sige, umanawak. Noawanan lugar ko iti dahito yung pagtangan. At siya ka mismo tinangipundar. Ay, si kakadiday ta, Elmer. Oo, nanang. Ay, aniyan ti kasta lang ang manakaw. Manulang ti tawon mo. Naglakay mo tan tilagam. Gapo dahito iti nadagsinasakit ko. Ala, agtugaw ka. Kanapay nga me na nagdakkel day tabag mo. Dito yakon nga agyan. Aniya. Pinapanaw na kong da Jonah. Kadurman na kami nagiti anak na. Kanayon da pasakitan tiriknak. Aniya. Dahil tatipod no, manang. Kadurman na nagiti bilang ko pudnong anak. Imutandak pa iti makaan na. Di dak respetuan. Nagiti impundarak iti balay. Kitita, inabog na kakaslamanok. Gaputa mo na di na kung pakairanudan. Ay, una yan. Amok ti kaya tiyong ibaga. Ngam siya ako na mismo ti mang ibaga, nana.
Dahito yan ti bunga ti aramid ko. Ti panang baybayak kadagiti agiinak. No kumadyak binaybayan ida. No kumatay pangpangrunak ida. Sana kasto'y tinagbanaga kita. Sanak siguro ang nagsakit. Mangmanggadak pa ila ko masiguro. Aray ti masapsapol dagiti agiinak. Ket naragsak kami ngagtidan na. Ala, husto nanak ko. Aginanaka pa'y tane. Uyak ka nga uyak. Sana bale. Tawan ti makunaan ala daw para iti tao akayat na ti agbaliw. Ado pa'y lang ti gundaway anak ko. Agbalbaliw ka. Kat agkid daw kay ti pamakawan iti asawam. Nangruna kadag iti anak yo. Ulit at timbagak. Pakawanan na kadag iti nagkuranga kada kayo anak ko. Ato tinagkurangan nyo kada kami. Ado mo tinadara sa pinasakitan nyo ni nanang. Sipod ubing kami. Aging kayta dimakkel kami. Anak ko. Nakakasi ni nanang anang isaksakad kada kami. Danda ni malipatan na pa yung tibukod na kasapulan. May painalaing dagiti masapsapul mi. Awan may sungbat ko dita. No dita kidaw iti pamakawan. Ngam, ipagpagapo mimot lang ganinanang. Isong awaten da kayo diti balay. Gaputamok ama nagayat ti inami. Kaya nakasagana amang pakawan ken ka. Ken mang tulong ken ka. Nga agamiris ken agbaliw. Nusan anala daw ti amin. Di na ka di mapakawan anak ko. Naanos ti inami. Di na kami insuro nga gimula iti sakit tinakam. Ngamuran niya tararamidan mi. Saan mi lagta malipatan ti panang baybayaan niyo kada kami. Iso adiyo ko manamnamahan ti kinadungumi kada kayo. Mabalin siguro. Ang maipaimi kada kayo ti respeto. Ngam ti ayat ti may isang anak. Diyak may pasigurado. Taon pa'y siguro ti palabasan niyo. Sakbay ang mapasamak dayta. Amin nakabasol ko ti amin. Iso nga awatak noon niya ti pangadang niyo. Nagyaman aklata. Gapoy ti panangawat yung kanyak dito balayo. Ti panang ilukas yung iti ruangan para kanyak. Kasi tinakunak. Insuro na kami ni nanang iti kinasayaat. Pakawanan na kami kuma. No itapay lang. Adayo tirik na kami kada kayo. Tatang. Agi amanak. Umdasan. Ngayon nawagan na iti tatang. Nagasatak. Tanada anak iti nanakam nga anak. Ngam nagsayang ang iti kanito. Ang amikarik. Agpaimbagak. Ket litupak dagiti nagkurangak kada kayo. Addalat na dagiti pagbiddutan, ngam addamat kanito ti panagbabawi. Gagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay apakasalitaan, dito'y drama tayo, Gasas iti biyag. Gasa, itibiyag. Ag-eskwela agtata. Gaputa kayat ko nga ipakita ka dagiti tattao anang tagtagibasit kanya. Akabalak ti amin. Wen anak ka, nulakit di kayat mo ti agadal manay. Tanon na kurang pa'y tayo lang. Amang ano agnanayon to at tagtagibasitan dataya. Ay, Kitaan nyo tinapasama kanya. Amin asaan anasaya at apasamak ije pagdadaitan ang nagpayak. Gaputa katulong daklaan. Siyak amin ti pabasulan da no dati saan anasaya at amapasamak.
Ala, di mo panunutin tinapasamak anak ko. Tinapatag, saan apod no amin nga ipagpabasol daking ka? Nasaya at ano agadal ka manan, Beshi? Wen beshi, gaputadyak kayat akanayon da kami nga ikuskuspil. Ha? Husto tinangag mo. Kasi ka, ag-eskwela ka kadiwan nagtrabaho ka. Ay na, kaya't ko tiyang eskwela. Ang parikot ko matipagmatrikula. Saan ang parikot dayta? Nulakit di desidido ka. Maipamuspusan ti amin. Nakatulpos ka anak ko. Anya ti planong ita? Aga brudak tatang. Ijay ti pangaramatak iti inadal ko. Anya? Wen tatang, gaputa amok amarigata nak amakastrak iti trabaho dito eh. Hey, nugasta, panawan na nga ro dito anak ko. Ano sa inyo pailaang tagbati dito eh, tatang? Sana bale, tagsubli akmat laang. Ken kanayon kayon tong awagan. Ala, sikat ti masurot anak ko. Aramidom amin nga mo mapagsayaatan. Wen tatang, ket agyaman ak unay iti suportayo. Pare, nangagyo ka diti ibagbaga dagiti dadto ma-attendance ditoy. Anya ka di day tamare. Kasla ibagbaga da nga ilaklako na kano da ito'y a building. Kat amang ano papanawon da na tayo ditoy. Ay sus, datayo ti marigatan ah. Ay, sapay ket dito iti amo dagiti tattawa pwesto tayo iti pagdadaitan. Un nga rod pare, awan pa iti amok a pagakaran tayo. Bareng ano sayang guseng lang day tamaray. Awan pa imot na ibagbag at akin kuko iti pagabangan tayo. Ay na, Beshi, baknang kan. Agasam dats. Nakagatang kan iti house in lot mo. Kat ay na, nagpigsa ti apartment a paababangam. Sa bali pa iti negosyam. Oy, pangsusaramon nga iti kinabaknang mo. Over kamat beshi. Kaisuma. Ay na, kaalaam ti abroad. Ken nasaya at taamom tinangusaram iti kwartam. Kasla kaano lang, idi agkat katulong ka, idi pagdaitan. Wen nga rod beshi. Kumusta mo't nga tandagi jay nagbalin abos ko ijay? Adda nga tamot nagbaliwan ti pa nagbiagda. Talaga gaya mo inlako ni Madam Aurelia dahil pagabangan tayo. Aniya, Huwag mare, mapanda ka no gaya mo iji Canada. kasano tayon pare? Di ka madanagan. Nakaproseso amin ng apapilis ti building. Ket ti kabarbaro nga akin ko ati pangtedan tayo iti abang tayaw. Asino ngay nga ta tinanggatang? Ni Madam Rofa Alvarez. Ni Rufa? Day sigod at tagalinis tayo ditoy. Wen, bak nang gaya man day jay. Di murasan ti panagbiag na. Madam Rufa, si kagayam tinanggatang dito inlako ni Madam Aurelia. Wen na Helen. Sapay kumaat, ano sanda kami attendance yu ditoy. Wen nulakit di surutin nyo amin apagalagadak dito eh. Diyak kayat tinawara, kan diyak kayat tinaariwawa. Asidag ti opisinak dito eh. Iso akayat ko kat natal na. Kan tapno saan ama istorbo dagiti daddo mga agab-abang. Wan, Madam. Ay, talaga gayam nga impapati maginatang ti ilakla ko ni Madam Aurelia a building na, Beshi. Wen beshi, Ang apay ka nung inlako na. ag-migrate da ka nun ijay Canada. So nga inlako na amin ng asanikwada dito Pilipinas. Ay, ganun. Wen, amin nga anak na kat adan ijay Canada.
Iso asumurot damat nga tanan. Ano kasta? Si kangarudan ti akin kukwa iti dayja a building. Wan, beshi. Kat nasaya at mat. Tapno maya si dagak kadagiti boss ko ini. Apay anala daw ti bayad yu iti abang ha? Pasensya kayon, madam. Nagtumal ngamin ita ti agpadait. Manmanulahang dagiti nagpadait kada kami. Isuan na bayag, sakbay anak kaurnong kami iti pagbayad mi iti abang. Awan ti adupay arason. No pa nagbabayan, dayta ti masurot. Saan ka di ada kayo akanayon ti mangibagbaga at ti schedule kat schedule? Ha? No amuyo akurang ti pagbayad yo, iremedyo ah. No kasapulan nga agirwar kayo iti bukod yo akwarta, iso ti aramidan nyo. Pangalaan mi nga iti kwarta mi, madam. Ay katagpatulong kayo kadagiti kakabagyan nyo. Saan ka di nga iso ti kanayon nyo nga ibaga kanyak idi? Anya? Ala, pumanaw kan. Busy ah. Awan ti panawon ko makisarita kada kayo. Kat ibagam kadagiti kakadwam, asaanan maulit daytoy. No kasta, anak na ka ni Helen? Wan, madam. Kat kinunana nga min nga kasapulan kayo iti staff. Iso nga imayak tapno agaplay. Nakitak dagiti papeles mo. Kat awan mati problema. Iso nga awatan ka kas may sang admin aid. Agpaiso, madam. Wan, Jessa. Basta ti kayat ko kat no trabaho. Sa anak mo't nga istrikto iti break time. No awan ti ado nga aramidin nyo, mabalin nyo ti mapanag merienda anytime. Wan, madam. Agyaman ang unay. Kat ikarik, aramidak anaimbagdag iti trabaho. Apay akastoy ti madanunak dito'y pagdadaitan. Madam Rofa. Oh, apay anakamot taleng kayo lang. Saan ka di nga imbagak adyak kayat tinawara a basura ditoy? Aging ga kadipay ita, kat diyo ammo ti cleanliness. Pasensya kayo. Busy kami amin. Busy tayo amin ditoy. Nga maisamiramat dagiti daduma ti aglinis. Manulaang mat ayat ti aglinis tunggal agsapa kan malam. Bayan nyo, ma'am. Aglinis kami ton malam. Apay nga ipamalam nyo pay laang. Agdalos kayo itan, tabantayan kayo. Kanayon mo nga ibaga kanayon nyo alinisan ti batog yo. Madamdam ako, ma'am. Isang butmi pa yadaitin dagiti bado. Ta daw may mangala. Iso pa'y tibayad da ko, ma. Taawanan ko kwartame. Kwarta la amin ti agda di ta panunot yo. Talaga gayam adi kay payla nagbalbaliw. Ala, aggunay kayo kit din. Aglinis kayo. Apay nga taakas jay batan ni Madam Rofa. Nakaungungit. Kunamla na sino akabaknangan ditoy. Ay, sa bagay, basol tayo. Tadi tayo mo't sursurutin dagiti kayat na. Ay, Nalabos mo't ngamin dagiti kakadwa. Di da mo ti agtungpal. Iso nakaungot ni Madam. kat anya ngay nga ro ti aramidan tayo. Agtungpal tayo, mare. Awan maramidan tayo. Tani, agab-abang tayo laang. Anak ko, panagkulak saan nga umnutar aramidam kadagitag dadaig. Apay ka di tatang. Kasi daw na anak, makitagtigid dalaang para iti pamilyada. Yung pagbalin ng ida nakakaasi unay. Bayan nyo, tapno agnakam da tatang. Tano saan tayo ida nga ikan iti pagnakmanda. Di da maamiris abidot ti kinaulpit da iti. Naulpit da iti kanyak tatang. Uray agsangitak iti dara, awan ti asida. Mano ti pakpakaasik kadakwada, ngem awan apulos ti dangganda. Nabayagan da dyan, anak ko. Pang-asim, tapunasim ko man ti sakit tinakam mo kadakwada. Bayandak ka di tatang, taaramidak ti kayat ko. Madam, mabalin ka di abalyak ti sweldok iti tanlo a bulan. Taapay, Jessa.
maopera ka no nga mininanang ko. Ada ka no nakita da abukol iti ovary na. Iso ang masapol nga ikatanda adagos, tapno saan adumakal. Anya, wan madam, iso apang nga asiyo ko ma, tapat ganyo tikid daw ko. Kat, ayan ti inam ita. Agdadait ka di pay laang. Wan madam, kabailan na pay kit di matagtrabaho. Ngam tapno masigod ko matirikrik naan na. Ala, ibagam iti inam nga umay dito opisina. Tada kami tagsarita. Ita ka din, madam. Amangan no nagawi dan. Anytime, Jessa. Basta ibagam nga iso ti umay dito opisina. Madam Rufa, imbilin niyo kano iti anak ko. Asyak ti umay makisarita kada kayo. Wan, gaputa saan amabalin at ti anak yu ti makisarsarita kanyak. May papan iti kwarta nga ibagbagayo. Kasapulak unay ti kwarta, gaputa maoperaa. Barang saan pa'y adumakkel ti Cisco. Kat, anya kumaita? Masapul ko didakkel agatad para iti operasyon ko. Iso apa nga asyo ko ma. Numabalin, balian ti anak ko ti masweddo na iti 3 a bulan. Anya? Sika, agkasapulan iti kwarta. Apay, ayan ti kwartam. Madam, Apay, idi ka di siyak tagpakpakaasi. Gaputa ka sa pulak unay ti kwarta. Tilulungan da ka di. Awan apulos ti intedyo kanya. Di yun naawatan ti sitwasyon ko idi. San ka di? Anya ti kanayon nyo nga ibaga kanya. Saan amabalin asyak ti masurot? Gaputa katulong daklaan. Iso nga ita. Agremedyo ka iti aramatem. Iso anawayakan apumanaw, Nana Helen. pangaasiyo ko ma, madam. Awanan ti amok a pangalak iti kwarta nga Awan bibiyang ko. Ala, pumanaw kan iti sang manak. Awan ti panawon ko nga agdengeg iti amin nga ibagam. Talaga saan anaasi ni Madam Rufa kanyak. Anyate ko na aya. Kinunana nga agremedyo akkano para iti aramatak iti ospital. Saan na mabalin abalian ti anak ko ti sweldo na. Kan kinunana, nga idi kano iso ti katulong tayo ditoy. Di tayo pulos ikan iti konsiderasyon. Iso nga ita, lakamon tayo kano matirigat alinakam na. Idi da tayo ti pagdawdawatan na iti asi. Panagkunak kita gibalbalas ni Ma'am Rufa. Ha? Ay, wanay matain. Awan asin na kada tayo. Amang ano panunutan na dagiti inararamid tayo ide. So titagal inis tayo dito eh. Nukas taman bilang. Sana may parbang tararamidan na. Ay, pinagbalin na tayo matain ang nakakaasi unay. Nakadanon kanyak amin dagiti ririyo. Apay, anya ti parikot siya. Madam, Na kayo madam. No saan kayon amakaanos kanyak? May salaang ti solusyon dayta. Pumanaw kayon ditoy, taado ti mayat nga agabang iti pwesto. anya? Ikan kayo iti orasyo nga agbunag kadagiti arwatan nyo. Rugyan nyo itan, aging gainton bigat. Kat masapul ang makapanaw kayon, inton bigat. Nga madam, panghaasyo ko ma. Di na kami matpapanawan. Awan ti amo may apapanan ni. Kas iti kanayon nyo nga ibaga iti kanya. Agbiro kayo Usar nyo tila inyo. Anya? Ala, rugyan nyon ti agimpake. Kat nasken amalinisan nyo da ito'y pwesto. Sakbay apumanaw kayo inton bigat. Kasano na ito yan? Dita kayon. Amirisak dagiti imbagbagan ni Madam kadatayaw kakadwa. Talaga nga dagura na kadatayaw. Gapu iti kinakuspag tayo idikan ko na. Ay,
Ito iti pangkitaan tayo at ibiyag. At mayarig iti may sa apilid. Numaminsan at datay iti baba. Numaminsan at datay mo't iti ngataw. Kahit mayarig tayo iti pilid. Datayo itan ti adda iti baba. Kahit ni Madam Rufa ti adda iti ngataw. Ang sada na sayat ti kasasaad tayo ita. Gaputad da sakit tinakam tayo iti tunggal maysa. Iswa na saysaya at nagkid daw tayo iti pamakawan ken kuana. Bareng agbaliw ti trato na kada tayo. Ket di na tayo papanawan. Tatang, apay nga taakas to'y tirik na. Apay ka di anak ko. At damot aminan kanyak dagiti banag akayak ko. Ngamjak maawatan tirik na. Kasla at dapay kurang ajak amunoan niya. Nabalas ko mat aminan dagiti tattao anang paspasakit kanyak. Imparik nak aminan kadakwada tirigat analakam ko idi. Ngamapay nga ta. Sa anak pay laeng anaraksak. Impagarup ko ano makitak ida nga agrigrigat akas iti panagrigrigat ko idi. Ket naan-anayan tiragsak ko. Takunak idi nga ipakitak kadakwada. Ako kwak ti maudi apaggaak. Ngam saan mat. Tanadagsen lata ka na ayon tirik na. Anak, sipod ide. Gura ti marikriknam kadagiti amin anang paspasakit king ka. Iso ako nam anadagsin na kanayon tiriknam. Tata, Gura ti nagtalay na di takonggam anak ko. Kit iso ti mangigaw-gawid king ka nga agaramid iti kinaimbak. Nagbalingkan anatagig kapoy ti gura anak. Pinasakitan da ka ket binmalis ka. Ngem saan kamot anaragsak ako nam? Naipakitam kadakwada akabaylam apasaya atin ti biyag mo. Kit maalam aminin akayat mo. Ngem adda pa sa pulam adi mo mabirukan. Amom kadeno anya dayta anak ko. tata, Ibagak no anya dayjay. Talinaay ti panunot anak ko. Kit walaeng ti banag ang makaipahitin kay ti dayta. Pamakawan. Panakikapyang kadagiti tattawa kagurgura. anya, Ala, sumurot ka kanya anak ko. Taadda ti papananta. tata, dito'y magkapilyatin ang iturungam kanya. Well, anak ko. Kaputa dito iti pakasapulam itital na tapanulot mo. Ha? Anak, nila ang apo Diyos ti makatulong ken ka. Kit ambok anagliway ka. Ngam saan pa yung maladaw ti amin. Ni apo Diyos ti pagsangita. Kit agkid daw ka iti pamakawan na kadagiti amin ang nagkurangap. Kastamot adawatem ti tulong na amapunas amin agura iti kaunggam. Iti kasta, mapakawan mo dagiti kagura matao. Kastamot adawatem, asapay kumata mapakawan na ka dagiti pinaspasakitam at tao. Wan, tata. Diyos ko. Pakawanan na ko. Gaputan agliway. Tulungan na ko, ma. Tapno agbalina ka na saya at atao. Kan napakumbaba. Anya, umadayo ka? Kasanong ti dakila negosyom? Beshi, si kanti makam mo. Italag ko ti amin kan kabayat ti kaawan ko dito'y lugar tayo. As? Really? Wan, amok ka ba alam dayta? Umadayong akta biro kak ti bagit. Ha? Naamiris ko ti amin. Kat husto ni tatang ko. Gura ti pinagturay ko. Iso ang nagbalinak anatangin. Nagkidawak iti pamakawan kadagiti trabahador a pinaspasakitan. Ay, agyaman na, tanaka amiris kan.
Kat patyak, maragsakan lang iti trabahador, numangag da amin ti ibagam. Juan, kat apaman ang makapagkidnawak iti pamakawan kadakwada. Umadayo ak. Kat sikat ti makaam mo iti amin. Ibilin ko kan kati kumpanya. Juan ikarigata nga imanihar. Juan Beshi, kat baliwam amin akillo a pagalagadan. Kat ikampatagdag iti trabador. Ipang pangrunam ina. Kat kitaam ti pagsayaatan da. Sursuruan tayo ti mamakawan, tapno maipayan tayo iti talinaay ti panuno. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, iti biyang. Gasa, itibiyag. Nanang, Apa yun, anak ko? Anya ti mapaspasamakan ka. nanang, malamin ah. Malamin ka. Ngam agtad-tad mo, dagitiling at mo. Ha? Apay akas na dagiti imam. Nagadutiling mabaga. Nanang pangasiyo, ingkay mga lady tricycle, ipandaki di ospital, kasladyak kabalan. O sige, anak ko. Mabait laang. Tagkidawak iti tulong. Sige nanang, mapan kayon. Pangaasim, anak ko. Patib karam dinakam mo. Kabaalam dayta. Di inakpan panawan. Nanang, pasensya kayon. Kunak ngamin numagasan ak, iso ajak imbagbaga. Unay mo tanti kastoy, anak ko. Di kayak danag nanang, kabalak da ito'y. Agpaimbag ka, anak ko. Di na kami panpanawan. O nanang, No kumaimbag ka manasapa. Ang mga nusan anak karakaro ti sakit mo, anak ko. inlimad ko tinagag-agas, kan nagpatpadoktor. Gapot adyak kaya't amadanagan kayo. Ngamjak matlat na maimbagan. Dudwa kayo laang nga, anak ko. Iso ajak lagi ti kabaulan. No adati mapukaw ka na kayo. Nirisa nanang, amo na kadingadak dito ospital. Saan pa, anak ko? Ngambay taawagak. Sige nanang, adakan ko anan no sarungkaran na kung no saan. Regan, agsagana ka. Tainta sarungkaran ni Lisa. Ha? Apay ka detalya? Isumatlagayam akas jay tilangana. Adagayam sakit na leukemia. Anya? Wan Regan, nabayag gayam nga darikrik naan na. Ngam inlimod na. Taim pagarok na, numaagasan. Diyos ko. Kaasim ni Lisa. Wan nga rod. Iso amasapon nga ipakita tayo, ti pamatag tayo kan kwa na. Tapno at ada at tumibkar ti pakinakam na. Kat nadardaras ti panagimbag na. Wandalya. Aramidan tayo ta amin para iti babae ngay etak. Apay anala daw kang amin ang nagpa-doktor, Lisa. Ita man talangam. Nagpadpadoktora, hindi adapay lang iti abroad, Regan. Kat inlimad ko nga intultuloy ko ti panagag-agas ko dito eh. Iso nga impagarup ko no umimbagak. Ngam saan mat kaya. Ngam apay naskampay lang nga ilimod mo amin. Di mo impakpakam mo kada kami. Wano kininana ditas la kuma. Inlimad ko. Gapot adyak kaya't amadanagan ni nanang ko. Ngam kita ang tinagpanagam, Lisa. Nakarkaroon ti sakit mo. Nalapit at ito'y tigasat ko. Saan? Iso nga aklonan tayo latan. Lisa, tulungan ti Bagim. Magpaimbag ka. Di na kami panawan. Diyak may ibaga na umimbagak paywan na saan. Nga may sana ang tikidawakan karekan. No bilang man tapumanaw akong itida ito abiyag. Pangasim. Tulungam ti kasingin ko. Di ubaybayan ni nanang. Oo, Lisa.
Aramidag tata. Pangaasim ko ma. Agpaimbag ka. Lisa, pangaasim ka din. Agpapigsa ka. Nanang, pagawidan niyo ko man ni Risa. Kaya't ko ida makita kan makasarita. Sigurado ka ka di anak ko. Wala na. Iso apang nga asiyo. Ayaw ba niyo ida? Nga maamangan no madagdaghan ti dagsun ti barukong mo. Kan sakit ang marikriknam no makitam ida anak ko. Saan, nanang? Patpat gagti kapsat ko. Kastamat ti ka anakak. Iso akayat ko kumaida makita. Sakbay nga ipulang ko tibiyag ko. Ala, uwanan ako. Ayabak ida. Ngam pangaasim, tadi mo itulok ako mapsot ka. Agpaimbag ka. Wan nanang. Taurayak ti panagawid ta. Dan, sumurot ka kada kami. Sa di ti papanan niya, Risa. Agawid kami, Igibalay. Imawag ni nanang. Kat inyawid dagaya man ni Lisa, Igibalay. Kaya't na kami kano ang makasarita. Anya? Masakit ni Lisa. Saan da kano ang masigurado na ang pangut pa itibiyag na. Iso akayat ko mati agawid. Tapno ang kidaw iti pamakawan. Gapo iti palang lipot na kankuan iti. Wandan, agdadatabid do tinaramid ta. Kat nasaktan unay ni Lisa. Ngam saan ta kumakarkarwan ti pan nakakonsensyata. Intagkit daw iti pamakawan kankuan. Sige, mabit lang. Agpulasak. Agawaam, mamanganuan niya ti mapasama kay Jay. Agyaman na, Grisa. Gaputan nagawit kayo. Lisa, apay akas tamad yan tilangam. Tiyak kayong pagarok akas na tilangam mamadanunan mi. Dakal gaya man ti ka anak. Kayong ingas mo launay. Lisa. Uli tagtag yaman. Gapot a pinatganyo tikid daw kung agawit kayo. Tapno makapagdeten na tayo pa'y. Uray a pagpiit lang. Apay nga mi, timanaw kayo dito'y balay. Kat nawaya ko madito'y apagyanan nyo. Adda kami. Tapno umay da ka sa rungkaran. Kantap no umay agkit daw iti pamakawan. Gapo iti panang lipot midikan ka. Aklo na. Kasla diyak ka ba ilang ti makisahukan ka. Diyak ang muna niya ti baga. Basta pakawanan na kuma. Kastamat ni Dan. Awan ang yaman ti amin, Reza. Nalipatak ng ijay. Tinapatag kanyak ita. Kati panagdidin na tayo manan asang a pamilya. Lisa, kas iting karik-inikan ka. Di ka pulos guraan. Nga uray anya pa'y ti mapaspasamak. Sakit anak man iti husto inikan ka. Naawat konti amin. Kan kunak nga iso siguro nga impalupos ti apo ang mapasamak ti kastoy. Gaputa muna asaan nga ang paot ti biyag ko. Saan? Pangasin. Di ka kumagsaw iti kasta. Lisa, imaya ka po ta kailiw kan. Agyaman na, Kregan. Gaputa ori kastoy ti kasasaad ko. Adda kayo latan na pud no agagayam ko. Kapanpanaw mat ni Talya itay. Nagis-istorya kami. Kasta ka di? Juan. Maragsa ka na karot. Gaputado kayo nga umay mangliwliwa kanya.
Gaputan awanak ton. Jakon makita. Kan mga ti panagsangit yun. Si kamot, Lisa. Di ka kumangot agsaw iti kasta. Katuan mo at. Ay, biag ayang agpaiso. Talagang agpating ka. Ngam saan tayo lang nga amo. Agbiag ka pa itinapahot, Lisa. Iso di ka kumagsaw iti kasta. Diyak kaya't alokon ti bagikrekan. Gaputan na lawag timbaga ti doktor ko. Kan may sa. Nabayagan na ito ang sakit ko. Gaputan na rik nakpay lang idiad na akpay siya abroad. Huh? Amok nga ibaga. Nga apay ngamin adyak imbagbaga. Bidot siguro ama ko na. Ngamjak lang amin kayat nga agdanag ni nanang. Ala, di mon panunutin da kita. Tinapatag, umimbag ka, Lisa. Talya, saan nga inaklon edi ni Lisa ti ayat nga idataton ko ko na. Ngam nasakit lao na tiriknak, kapiti ka sa sahad na ita. Oray siya, Raygan. Nasakit matlaang tiriknak. Gapo iti napagtan na. Nasakit launay. Si sasalon at apimanaw dito'y. Masakit ang nagawid dito'y Pilipinas. O nga rod, una yung naghasat na. Madayo. Tapno ko na ang maka-move on. Iti panangagaw ti kabsat na kinidan. Akaayan ayat na idi. Ngaman yan. Tanakarkaro tinagbanagan na. Makapakapsot itirik na. Nakakaasi unay ti best friend ko. O nga rod, Talya. Masaladyak ka bawilan. Ay, takunay ni Lisa. Iso mas niya nakunay kan ko na. Nodala ko mapan nakabalin na. Sublate kong ti sakit na. Ngamawan mo't nga rod ti mabalinan tayo. Kararaglaang ti maitulong tayo kan kwa na. Uwan, Talya. Nasudi ti panagayat mo kan kwa na. Katsapay la ko ma. Tagbalin ka nga rod anatibkar. Tapno na lakam to ang maawat ti amin no anyaman ti mapasamak kan kwa na. Uwan, Talya. Gamsapay ko matang mimbag. Tauray di nakbayat. Umdasan kanya ka makita ka na pigsa. Kan makadwa kas may sagayam. Agtitinulong tayo nga agkararag para kan kwa na. Asapay la ko ma. Taagimbag. Risa, mabalin ka di asaklutak ti kanak ka. Kabalam ka di. Wen, kailiw ko na saklutan. Kantap no maipariknak ti bara ti pamatag ko kan kwa na. Ala, agsadag ka di ta headboard ti kamam. Tapno di ka unay marigatan. Wan. Adita, nasaklot mo ni baby. Una yan. Makaayayo at talaga nga ubing. Baby, inton dumakal ka. Agsingsing patkawan. Di ka agsubsubang. Tapno saan tong agparikot ni nanang mo. Allah, naawatan nan sa timbagak. Lisa, agsangit ka manan. Di kayag sangsangit. Tadadda ako mapuyak. Numakitak ti panagsangit yun. Kayat ko, naragsak kayo akanayon. Pasensya ka. Ngam talaga tiyak magawitan ti panagarupos na gitilwag. Ayun tayo. Kaya't ko adang ganyo kumaanaimbag dagiti ibagak. Lisa, anak ko. Nanang, tata, Risa,
Kanayon nyo kumalaglagipan. Nga ipatpatag kayo unay-unay. Basta kalimot kin ka, anak. Patpat ganda ka unay. Iso pa nga asay, tagpaimbag ka kumanak ka. Marik na akon, anak sa tatang. Nanang, isong ibagak amin akayat ko nga ibagay ta. Lisa, anak ko. Amoy umat, asipod kinaubing ko. Diyak kaya ti aga-apa. Iso asamay ko ma. Taintanawanak ton. Kanayon kayon to kuma ngagkakatunusan. Katibasit anarugyak a negosyo. Di ko mabaybayan. No di kat padurasan nyo. Kanawan sa bali amang tawid. No di ti ka anakak. Nalabas na ito yung sakripisyong kada kami. Sinaktan kay ti kastaunay. Nagrigrigat ka po kanya. Ngam ita, tilata pagimbagam iti pampanunot. Imbes ko maabaybayan na kami, gapo iti kinatangsit ko iti kalabas. Saan? Saan ka di atikarik itikan ka? Kat di kay pulos baybayan? Kan di kay pulos gurguraan. Kan may isa. Awanan ti sabali a pinanunot ko. No di ti pagimbakan tayo. Gaputa may sala ang tinapatay kanya. Ti banor, ti may isa a pamilya. Itala na anak itikired ang makisaritakan ka. Lisa, Dan, pakawanan na ko ma. Kadagiti inararamid ko kan ka. Ti panang luhok iti kan ka. Ti panang isukat ko kan ka. Iti mismo kabsat mo. kas itin ako na. Awanan kanyak tinapalabas. Talaga siguro asan asyak ti parakan ka. No di ka ti kapsat ko. Mababayin ako na ikan ka. Gapo taado dagiti karik. Awan na pulos tinumpal ko. Dan, nalakang amin abalik sen ti ado akari. Ngam no maminsan, narikat nga aramidan, wano tong palan. Ngam kas iti na ibagak, awanan kanyak tinapalabas. Lisa, Ngam gusto mo't kiti, tada kayo kiniris sa tinakatuluyan. Tanadaan kayo iti anak. Tano siya, amang ano kaasi kalaang. Takita ang tinagbanagak. Amang ano mabalo ka, Dagos. makunkonsensya aklat na. Taiti amin na kinasaya at mo hindi kanyak. Jak sinubadan day ta. Kasta mo tinapod mo panagayat mo. Jak sinupapakan. Pasing asagam timpay kukin ka. Huston gan, di ka nagsaumpay. Amang ano mga dasawam, kat ang sakit materig nana. Huston, saan aday tati panunutam? Awanan kanyak tinapalabas. Kat tilanggit awakan ka. Di pa nang ipatag mo iti pamilyam. No anya man ti dumtang nga panubok iti biyag iyo. Agbalin kayo kumaanatip ka. Ikarit tayo talisa. Kat ulit at ti dumawat iti pamakawan mo. Gapo ka dagiti nararamid ko. Nanang! Tatang! Agreeing kayo! Umayo kita ni Lisa! Ha? Apa yan, anak ko? Nanang!
Saanin nga kangangas ni Lisa? Anya, Agawan niyo, tatang! Oo, Lisa. Nanang! Nairidap ko lang. Kami di makaringag. Kung nakaisimpak ti ulas na. Ngamsaan matan nga kangangas. Wala yung tigastoy, Lisa, nako. Apa, di ka nagpakpakada. Apay, pinanawan na kami matan. Awan man lang di maudi asom. Lisa, anak ko. Nasakit man nga aklunan. Nga masapol nga aklunan mi ti amin. Amo mi anak karo ti panagrigrigat mo. Iso apalubusan dakan. Nanang! Ala, agsagana tayo. Madaldama lang. Adun ti umay makipagrik na ka na tayo. Apay, adi ka nagpakpakanda, Lisa. Jack man halangag ti maudi asaom. Sakbay nga impulang mo ti biyag mo. Talya, kasaladyak mamata ni Lisa tinakay masayag. Oray siya. Nagsakit. Nagrigat nga aklunan. Lisa, nasakit ti babanaw mo. Kabawahan ti maramidan ni. Regan Barok. Talya balasang ko. Awanan ti kayemyo. Imbati na tayon. Uwan nga ro. Kat nasakit ang panunutan ng awanan ni Lisa. Ti babae. Ama nang ipatay. Naanos kan saan ama naging bubukod. Kasila ka ano laang. Idiubing kami pa'y. Nagraragsak kaming agtataray. Iti kamanbantayan. Agbirok iti sabong. Wanoan niya lalita. Angam nagpatinggala ang dagita iti lagi. Gaputa uray anya ti aramidan tayo. Talaga nga awanan ni Lisa. Nagsami ti lagip ti napalabas. Talya balasang ko. Gamasapul aklunan tayo dayto yan. Ti pagpatinggaan ti amin. Naitambunan ni Lisa. Kat ita. Kasla mapukaw ko ti limbong ti panunot ko. Risa, anak ko. Manon adara sa nagkidawa kiti pamakawan na. Ngamususigan naklatta ti konsensya. Malagip ko nagiti nararamid ko iti kalabas. No kumanagsingsing patak. Saan ko makakastay di marikrek na kita? Ala, husto na nako. Nalpasan ti amin. Kat napakawan na kan. Pagkalmaam ti riknam. Kat mga barwanan ka. Takas ati kayat day di Lisa. Uy, anak ko. Gusto ti ko nana. Di pa ate mong tinapalabas. Tapno malaganan matirik naman na. Ngam, kasla nagrigat, tata, nana. Umukuok ti sa mamarikrek na. Gapoy ti pan nakakonsensya. Agsubli-subli kanyak tilagip tinapalabas. Anak, uran niya pa'y tararamidan tayo. Mapasin ti amin. Saanan ang may sublit ti amin? Saan na balay? Tas ipapakawan ti kabsat mo kan ka. Awan ti sakit tinakam na apimusay. Lagi-lagi pa timbilin na kan ka. At higit di pamilyam ti ikam itimportansya. Kan ipagimbaganda anak ko. Agawid nan, Regan. Mabit lang, Talya. Kasaladyak mapanawan ti tanam ni Lisa. Ngam nalami isan ti puloy ti angin. Sumipnat pa yan. Ang mga no agtudo.
Kat awan pa'y ti payong ta. Ura ang manunakan. Tama ka nagtudong agpaiso. Dito yak pa'y lang. Saan? Urayan ka laangan. Lisa. Orawan kan. Si kalat tatay ayatek. Kat santo pulos agbaliw dayta. Ay ayatan ka unay-unay. Kat diya unagayat pa iti sa bali. Gaputo si kalaang tay ayatek. Rekan, napigsan ti guruot. Agawitan. Baliwan tan tulat tati umaymanan ditoy. Well, talya. Kat pangasim. Ag-move on kan. Aginanan ni Lisa iti sa bali at biyag. Iso ang mga barwanan kamit kuman. At dalatag sakripisyo iti kamang ti pamilya para iti pagsayaatan ti pamilya na. Papagayam, ditaan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, iti biyang. Gasa, itibiyag. Malamin akong Lucille. Mapantan ije unag ti balay. Dito'y tapay laang mayat. Isungarod ni imayak dito'y balayo. Gapot na kayat ko nga adda kasarsarita. Wan ngam saan adito'y balkon. Nalamin. Kayat ko pa'y abuyaan dagiti bituan iti tangatang. Si ka talaga, Lucille. Night watcher ka talaga. Mayat. Talaga siguro nga awanan tinamnamang nga agkita kami pa'y kini Greg. Ha? Kailiw ko ni Greg. Nalang tupay lang ang itilagip ko ti kinaragsak mi. Dagiti kanito nga agkadwa kami. Maasyanak matkan ka, Lucille. Kagurak ni nanang mayat. Iso ti makagapo no apay ang nagsina ti dalan mi kini Greg. Di mon guraan ti inam. Kan may saan ko mangamin nga imadayo ni Greg nga uray kas jay ti inaramid ti inam. Impang tanan ni Greg mayat. Kan may nagpakada ni Greg ang mapan iti adayo tapno manggad. Ngam ti pakalidayak. Naputad anaming pinsan ti komunikasyon mi. Saan nga taaga po ta nakalipatan? Nasakit a panunutan na kasta. Ngam nasaysayaatan no nalipatan na. Ngam ti adda ti saan anasaya at anapasamak kan kwa na. Apay adagi taladawan yo kin ni Greg manan tikit kita Lucille. Gaputa ka iliw kun ni Greg nanang. Anya, apay ka di nanang. Makaungat kayo manan gapo iti na ibaga. Talaga ang makaungatak. Talaga adadalan ti ulong gapo iti dayjay a Greg. Nabayagan ang nagsina kayo. Ngam di mo pa ila nalipatan. Saan ang dadaal ti ulok nanang? Nagayatak laang itinapod mo. Da kayo siguro ti dadaal ti ulo na. Gapo iti inaramig tiyo kin ni Greg. Tasong-basong batan naklaangan ita, Lucille. Kano ka di pa'y anasorsorom ti mangsongbat kanya? Pasensya kayo, nanang. Diyak kumaagsaw iti kasta kada kayo. Ngam panagriknak ngamin. Kat mabagbag kalak. Gapot at ti kayat yu kat surutak amin nga ibagayo. Kasla inikat yun ti karbangak nga agdesisyon para itibagik. Anya, pasensya kayo, nanang. Sige, panawan kayo. Tamangan no agsubang tayo manan. Ha! Natangsitan ti anak mo, Rudy. Nay, apay ka di ba kahit? Ha! Dinilaw ko lang idinakitak aboy-buyaan na dagiti ladawan dakin ni Greg. Nga madukit din, tinaibagana.
Apay nga bain nga ultimo day ta kapakibiyangam. Marurudak nga rood. Ay nanagsina dagapukan ka. Daging ka ita, masaksakitan ti anak mau. Ita, naragsak ka kaday. Anya, tauray ka disi ka, kat di maawatan. Rude, narigat ti adda pa nagbiag tayaw. Iso akayat ko at ikumamot adda mabalin na ti pakiasawan ti kakaiso ng anak ta. Awan ano day jay agreg. Sigurado aday talag suksukay iti dagati ilaklakay kan ibakbakot da trabaho. Magasawa iti bakna nga uray di na ayatan. Bayabon day tayat-ayat. Nagalasa talaga ti ugali merin niya. Iso ajak mapabasol dagiti kaaruba. Amang ibagbagaan na tangsit ka. Ngem awan may panakil mau. Greg, kasayang mo't alay ta suldom. Aggatang ka kadagiti baro akakos mo. Ken intay mo't agaliwak sa isag paminsan na. Saan, Daniel? Kahit kung amin na makaurno nga dagos. Siga talaga, Greg. Amo mo tanti makagapo. Kaya't ko ti agurnom. Tapno may pakitak iti ina ni Lucille. Akabala kabiyagan ti anak na. Nga uray marigrigat aklang. Ala, unan, Greg. Ngam kita hagmat basit di mo imutan ti bagay. Aggatang kamit iti masapsapol mo Uwan ka di. Malay, inakon. Agawid akon. Tani, sika mo ti sumublat nga ag-duty. Un, Greg. Ay, una yung tirigat ti biyag ti may sa security guard. Di ka nagreklamo, Daniel. Ragrag sa akam ti trabaho. Ken pagyamanam kid dia. Gaputa nagasat tayo. Taado ti awanan iti trabaho ita. Sa bagay, husto ka, Greg. Alang Rudin, panawan ka pa'y. Inak mo tin agina na, iti barracks tayo. Alawan, kit agan anad ka kung iti panagawad mo. Gayam. Mayan, mapukpukawan ako ni itinamnama. Panagkunakot sa anan nga agsublipay kanyak ni Greg. Ha? Wan, iso ako nakapadasag ti makiayan-ayat iti sabali. Adakan ka na ita. No siya klaamay sa, nasaysaya at no kasta. Tawanan tinapalabas kat aging ga ita, saan pa'y nagpakpakita kan ka ni Greg? Wan nga rad mayan. Nga mamong, ni Greg latat ipit-pitik ti pusok. Ha? Wan, Kasano nga rod dayta? Kunam nga agayat ka iti sabali. Ngam nimot Greg ti ipit-pitik ti pusom. iso nga rod ngagdwa-dwa Tingitingam ana imbag tirik nam. Saan ka nga agdardara sudos? Tanarigat asumrag ka iti may sa relasyon no saan ka payla ang anak ka move on iti napalabas mo. Apay, Lucille. Awan mutan, ti mayam amom kada kami akaayan ayat mo. Gaputawan tiyam amok nanang. Anya, apay, agbakbakit kakadilatan abalasan. Awan ti dakas na, nukas taman bilang tigasat ko, nanang. Anya, amuyon ti makagapo. Amuyo ti puon kan rugin. Iso nga awan ti kaayan ayat ko ita. Adulamin nga amom, Lucille. Agpili kakit din kadagiti agdatdaton ken ka. Pilyam tibak nang. Nanang, ulitak manan. Saan akas karina ti kayat yo ang mapasamak. Uray bak nang nubilang ti pakiasawaak. Nadyak ay ayatan. Awan ti serbi na dayta. Gapot na awan ti serbi ti kinabak nang. No awan ti ragsak iti unang ti pagtaangan. Apay gabi mo rin, Greg. Nakalidliday ka. Amo mo tan tinapasamak iti relasyon mi kanila Lucille. Iso ti paglidliday ako nay. Unay mo't nga minanti kastoy. Nakarigrigat ti adda pa nagbiag. Iso adinak kaya ti inana aparakan kwa na. Ay, nakulaapan mo ti panunod ti nana. Kwarta la siguro tinapatagin ko na. Uwan nga rata. Apay nga minakastoy.
Adadag iti tattao, ngaglaplapusanan iti kinabaknang. Nga mandamo dag iti padak anak urapay. Ala, di mo na yaan ti bagim, Greg. Sana parikot ti kinakurapay. Gaputa masolusyonan na ita. Iso nga ron nga inayaban ka dito, tapno manggay. Aray, Kita ang kitay, nadan umdas ng urnong mo. Tapo masyar ka dyan lugar yun. Kat inkapasyaran ni Lucille. saan pa nga ita? Awan pa urnong ko. Sa ganak ti amin. Tap na intan agkita kami manan. Nakasagana akong amang ikalay sa kankwana. Tano ita? Ang mga no katawanak lang ti inana. Amang ano maladaw ti amin, pare. Dahil tati karkararag ko. Asapay lang ko ma, ta sana mapasamak. Tatang, kasla sa anak gayam anak kasagana apa ikanlay sa kinichan. Ay kaadali man na yung bakterik nam. Ta ito nagasawa kayon. Sa anay na mabalay na may babaway. Ang ayatem ka din ni Chad. Wan tatang, ngam adalat ta parte ti biyag ko abirukak ni Greg. Ay anak ko, panagkunak. Panawanan tapno lipat mo tinapalabas. Nabayag mo na panawon ti limabas. Ngam di kay pa'y nagkit-kita ka ni Greg. Wan nga ron tatang. Sa bagay, mayaw awan siguro dahito ariknat. Kan may sa, awan tumat siguro ti agbalin aparikot inton agasawa kaming kinichan. Gaputa na singpet mat. Wait. Ang bayat anasa papay. Adala man na yung bakterik nam. Wan tatang. Nagagkaw ti saritaan nyo adwa. Ay na Lucille, di kan ang pangadwa kinichan. Bak nang dayjay. Sa bali man na yung tibagbagam, irin niya. Katusuak mag bak nang ni Chan. Iso ano agasawa dan kin ni Lucille. Agbalin tayo matanabak nang. Aha, ambisyosa ka. Mangibabain ka. Ala, husto nanang. Awanin ti adupay asaw. Diyak kayat adeng ganda giti ibagayo. Umadanin ti panagkalay sa amin kini Chad Mayet. Kasta ka di? Ay na, magagaranak ang makakita kan ka nakagawn. Awan siguron Mayet. Tian niya? Awan siguron ti gundaway may kini Greg nga kita pa eh. Ay na, pangaasim Lucille. Lipata mo ni Greg. Agsipot ta agkasar kayon kini Chad. Saan matlaan na saya at apang panunutom ni Greg? Idan do ta makiasawa kan. Uwan Mayet, agyaman na. Agisam ka mat ah. Saan ana saya at nga agliday ti bride? Sika talaga. Kat sika, kaanumat ngayam amom kanyak ti boyfriend mo. Inton aldaw ti kalay sayo. Awagak ti kaayan ayat ko. Taagdawat iti boss na iti bakasyon na. Tapno makadar ay. Alawan, namnamaak day ta ah. Wan. Awan gayam. Itatapay anak katugaw dito eh. Anya ka diti orderan ta. Ah? Wan nga rod. Mala, ayabang man ngagpaiso ti waitress. Tayag nan ti menu. Agorder tan tapno isagana tan. Kabayatan ti panagururay takin ni Chad. Greg, imawag ni Mayet. Kumusta da ka nung muti jengay? Nasayada ka numot, pare. Ang sapay ko ma, tadi ka makmaklat iti baga. Apay? Pare, inton bigat gaya man ti kasar ni Lucille. Anya? Wan pare, yung pangaasim ha, kalma ka kumalang. Apay adi na nasa asawa dagos. Diyak mo't amo, Greg. Kat, anya ti plano mo ita? Pangasim, kuyugan nak Daniel. Agpakada ta idipos. Kuyugan nak ama pa ni lugar mi. Tapang kak na talagang agkasaran ni Lucille. Adatan dito'y simbahan. Kat mangiganti na kasamsam ita tukar. Wan nga, Greg. Mataman ti panagmartyada. Awanan.
Naladawan ti amin. Talagang agkasara ni Lucila. Iso tinakasuot iti wedding gown nga agturong iti altar. Uwan, Greg. Katanya, umano ta ka rin dito? Wala. Ang mga makita na ni Lucila. Timalaw dito yan ta. Sapay ko matadinak nakita. Umano ta nga roto dito? Wala. Mapantay ti resepsyon. Kablaawak ida nga agasawa. Megan. Kaya't kung agpakita ka ni Lucila. Kaya't ko ang makasarita iti maudi akong daway. Ngam sana dito'y. Gaputadyak kaya't amang parnoy iti parikot. Agtibtib baywak. Apay kasla nakitak ni Greg ijay simbaan itay agsapa. Love, ado lagi ti bisita ta. Love, mangmangagnak ka di. Ay, pasensya ka, love. Kastoy gayam tirik na ti agkasar. Pudno di ibagbaga dagiti nagkasaran. Akas la maitay-tayab ti panunot mo, no aldaw amis mo ti kasar mo, gapo iti ragsak. Sika talaga, love. Ni Greg ti sumungan. Talaga atyak agbitot. Naragsak ka pa nagkalay sa'yo, Lucille. Chad. Greg, Lucille. Naragsakan. Gaputan ang birukan ti katakunay na mo iti biyag. Sabay lang ko ma. Tag na na yung ti kinaragsak yun. Chad. Kamlawan ka. Nagasat ka. Gaputan ni Lucille. Tinaituding aparakan ka. Agyaman ak, bro. Lucille. Ulitag timang kablawan ka. Sabay lang ko ma. Tag na na yung ti kinaragsak yun. agyaman ako na Greg. Sapi ko matanaragsak kamot itibiyag mo. Apay ngamin na di ka nagpakpakita, Greg. Naladawin ti amin para kadata. Iso nga awat at laangan tinagbanagan ta. Love, asino dyan ang kablao ka data? Jay gayam ko, love. Kasta? When love. Pasensya ka kumano agilimudakan ka dyan. Gaputa tsak kaya't amadadaal ti aldaw mo ita panagkalaysata. Talaga nga muna. Nagasatak ka no, tasikati nasawak, love. Siyempre, gayam ko day jay. Iso nga amuna mo't ati bagana. Sa bagay mo't kit diya. Ala, intaman kit di makialamano kadagiti bisita ta. Intagyaman kadakwada iti idadar ayda. Ayan ti planom, Greg. Nasakit tirik nak, Daniel. Kunak no nakasag-anak amang iti waya-waya ka ni Lucille. Makarik na iti Sam. Kastoy gaham tirik na. Sana para kan ka ti ayatam iti kastaunay. Greg, nagkalay sandalusil kinta asawa na. Awaan ng tinamnamam. Iso nga ikarigatam kumalipatan. Tapno, mga baruwanan kamutan. Kasta tiramidak. Basol ko, nanalaw na maka nagparang. Gapo iti tarigagay ko, apasaya atin tibiyag ko. Ang pampanunutak. Ngawan mo't lat serbina ng pabasulak ti bagik. Talalpasan ti amin. Uwing Greg, awan datin basol iti napasamak. Namiris ko dahita, Daniel. Sana mabalin na pabasulak ti ina ni Lucille. Ken sana mabalin na question na rakti na marswa. Gaputa talaga siguro kasto'y tigasat ko iti ayat. Uwan pare, kasapay ko nga. Tamapiro kam ti pulpul na paragin ka. Tapno agragsak ka mata. Diyan mo. Ngampa nagkunak. Diyan ko nagayat pa'y. Nilang Lucille tinayat ko. Lucille, anak ko. Aging ga kadiita kat nasakit pa'y laang tinakam mo kanya. Nanang, sungbatan na kuma anak ko. Kat ibagaam tipod no ariknam. Saan, nanang?
No idi ket nasakit tinakom ko kada kayo. Saan itan? Ininot anapunas dayta. Kan may sa, napalabas day jayan. Iso arumbang laang alipatan tayon. Agyaman na kanak ko. Gamsapay ko maata mapakawandak. Gaputa tila ang kayat ko tinatungpal. Nagbalinak ama naging bubukod. Kas itinakunak, nanang. Lipatin yun day chay. Pasit lang ang tinapalabas ti amin. Kan may sa, naragsak kamin kinitsyat itibiyag mi. Da kaming tagasawa. Ngam negraig. Napakawan nga tamot taon. Kasanoon no kagura nagpailaang. Nasingpet ni Greg nanang. Iso ama siguradok ang napakawan na kayon. Masaya amat. Tamakita kat naragsak ka na biyag mo, Greg. Wen Daniel, kasta talaga. Ure na sakit tinagdaldala namin itibiyag. Si pupuso amang pakawan ka kadagit ita't tao nang pasakit kan ka. Tapno damat, talina iti panunot mo. Husto ka, pare. Kastamat away-away am ti puso iti ayat. Asaan na ituding para kan ka. Tapno agbalin ka naragsak. Masaya at matakas sa ti kapanunutan, pare. Kat dayawin ka unay iti kinaimbag mo. Ay ayatek ni Musil, Daniel. Angam, agpating galangan iti dayta. Gaputat dan agtagi ko iti puso kanayat na. No syakmat. Sana kon nga gayat pa'y. Naragsaka ko iti biyag ko ita. Suportarak langan dagiti kakaanakak. Tay sudan tinagbalin aputot ko. No napudno ti panagayat mo, ipaay mo ti waya-waya iti ay ayatam asaan ana ituding para kan ka. Tapno mabiro kam ti tal na itibiyag, ken pudpud no aragsak a para kan ka. Gagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasat itibiyag. Gasa, itibiyag. Ay, wow! Nagpintas ka matin iti dayta akawas mo, friend. Ha? Umapalak man. Ay na, friend. Manulaang madday-toy. Ginatang ko lang iti ukay-ukay. 100 pesos laang. Si kakit dimat. Ha? 100 pesos lang? In fairness, may bagay unay ken ka, friend. Mabilay. Makadlawak man. Oh, anya ka di man ang dayta amadmadlaw mo. Padlaw kong gamin kat, kanayon ka blooming. San ka mat ngami nasigo da kasta? Si kakit dimat. Tila madmadlaw mo. Hindi ba pwedeng gusto ko lang gumanda? Ngam sa bagay, sa balilat tangamin. Panagkunag, addan sakit ni ilimlimad mo kanya ka, friend. Anya ko mga itilimad ko kan ka. Awan, friend. Awan. Ay ayatan ka unay, Annalyn. Kasta akmat kan ka. Ay ayatan ka mat unay-unay. Jak lakit di ka baulan nga agbiag no awan ka. Angam, adala ko makayat ko sa ludsudan kan ka. Anya na ita? Okay lang kan ka tikas to set up. Ha? Anya ka di na ita sa lutsod? Okay lang kanyak. Ngamin, ay ayatan ka unay-unay. Annalyn. Sipod pa'y, inaklon ko iti bagik, dagiti kayat mo asawan. Agyaman na ka. Amok nga iti ka ano man. Jack maipa iti si bubukal nga atensyon ko kan ka. Amok na ita, ngam ay ayatan ka unay-unay. Isu akas itinakunak, inaklon ko dagitan abanag. Umdas para kanyak anapanaknakak nga inayat na. Oh, apay akas na tilang ang balasan ko. Ha? Kwa. Apay ka di, Ma'am Marisa? Kasla adda parikot mo. No adda parikot mo, ibagam lang kanyak, Annalyn. No may papan iti pinansyal,
Pasensya ka, tawa na talaga ti maitulong ko. Ngam na saan, at least, mabagbagaan ka. Kwa ma'am. Awan da ito'y. Nasakit laang ti ulok gapu iti puyat. Sigurado ka? Wan ma'am. Nasayaat nga rod no kasta. Ngam no bilang tanda parikot mo, saan ka nga agpangadwa ang mangibaga kanya ka? Ibilang nakasinam. Kabsat ka nasingad agayam mo dito'y trabaho. Agyaman ak unay, Ma'am Marisa. Saan ang makaid na amang palpaliwikan ka, friend? Tapno ang mom. Ha? Apay nga min apaliiwan nak. Katawan mo ti rumbang apaliiwan. Marik na ka talaga, friend. Nga aday limlibad mo kanya. Saan ka ang makapaglibang? Anya? Apay nga min adi mo ibaga kanyak. We're friends, like brothers. No ibagak ti punukan ka. Saan nak ka di aliklikan, kas gayam? Anya ko maaga po aliklikan ka, si kagit di mo. Anda ka ayan ayat ko. Oh, why kas? Kano pa ita? Apay nga itala nga ibagam kanyak, friend. Unfair ka talaga. Pasensya ka kuman ha. No italaang ana ibagakton ka. Tapay. Ti ibagbagak akaayan ayat ko, kat adan bukod na a pamilya. Anya? How come, Annalyn? Amok asaan a husto. Ngam ay ayat ak unay ni Oliver. Anya? Ni Oliver, nga friend ni Sir Roger? One friend. Ay, diya mo, nanya tayo bagakin ka, friend. Kinapod na. Saan na ka maragsakan para iti dayta? Ngamin, iti kaano man, saan ka ngagbalin ang naragsak, friend? Anya, kasta timbaga ni Annalyn kan ka. When, ma'am, ay, diyak narod mo, no anya ti may bakin guana. Nakaskas na ang manday tangay baga na kan ka. Kasladyak pa yun ang maaramid na daita. Uray siya garod, ma'am. Diyak pagarupan ang maaramid na analin kas jay. Nanakam ti gayom ko. Yung no apay ngayon tulok na ngagbalin nga option. Ala, bayam, kasaritak to tigayam mo. Ngamsaan pa'y nga ita. Wan, ma'am, agyaman ak no kasta. San kumat nga imbaga kada kayo dayta? Tapno, ichismis ko ti gayam ko. Imbagak laeng, tapno, mapalagipan nyo kuman ni Annalyn. Di kagdanag. Siyak ti makaamukan kwan. Ay na, agyaman ako unay, ma'am. Hello, Annalyn. Hello, Oliver. Kumusta ka? Ayos lang. Adak dito'y balay ita. Imbagak matkan ka adi ka umawawag no kasto yung aldaw. Amang ano mangag ti asawak. Wano dagiti kadwami dito'y balay. Narigatan. Ha? Kwa. Sorry. Nagtanagak lang amin. Gaputat di ka mat agrep-reply kadagiti messages ko. Busy ak itay. Maawatam ko ma. O sige. Sorry ha. No naisturbo ka. O sige, ayos lang. Ag-text sakto yung tamadamdama. Bye. Agpudno ka man kanya ka nakaw. Ha? Nangagaw iti panagsarita yu itay, iti kasarsarita mi iti silpon mau. Asino day jay? Ha? Saan la na minsan ang nangagot ti panagsarita yaw? Adun adaras. Tatang. Ay agpudno ka. Apay, ada pamilya ti boyfriend mau. Sa anak nga agungay, no di kat aramidag lang ti pagrebeng nga kasamam. Iso nga agpudno ka. Wan tatang. Adda pamilya na. Adda may isa nga anak na. Anya. Diyak ka mo, tatang. Diyak ka mo no apay ng inayat ko iti kastaunay. Ngore amok nga adamot pamilya na. Ay, anya ka di dahi na sinirek mau. Ay, panunutem ko matibungan na. Tatang. Ay, nanakam ka. At dalangam. Ngam no apay ngayon tulok mo nga agbalin ka kasta.
Apay, itulok mo ngagbalin ka lang nga opsyon. Ay agsaysayang kala iti panawan mo anak kao. Saan la panawan? No di katrik na ken ayat. Agyamanak iti panangitulod mo kanyak, ha? Awanan yaman na. Agan-anad ka kumakanayon, ha? Agyamanak. Katkasta ka kumamat, agan-anad ka akanayon. Okay. Agan-anadak para kan ka. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat. Sa anak nga agbaliw iti kaano man. Ala, ingkan. Ang mga no ada makakita ka data. Bye. Oh, why so sad, Beshi? Ha? Saan ako analiday? Di ka naglibak. Madlaw ko iti langam. Siya pelang met. A best friend mo, ti paglibakam. Amok amin. Mabasak amin na tigtignay mo. Si kakit di mat. Tila mat madlaw mo. Nagsarita kami ngamin kinitatang idirabi. Diyak mo. Amang mangag nagayam ti panagsarsarita mi kini Oliver iti awag. Ha? Anya? Kahit, anya ko na ngay. Anya pa ngay. Binagbagan nak Pinalagipan nak. Nasaat ano kasta? Ay na friend. Diyak man amo no niya talaga ti ibagaken ka. Ha? Awan sa bali nga ibagak no diket. Saan pa yan ang ladaw ti amin? Tapno agpanunot ka na imbag. Friend. Gayem ka. Nasingad ta nga gayem sipod pay. Ngam amok asan ano saya day tararamidem. Saan ka kanunungan? Iso pasensya ka kumaiti panagsasaok ha? Maawatan ka iti daytang ibagbagam. Ngamjak mat amo no anya ti aramidak. Tapno lipatak ti amin kata kami. Ngamin, ay ayatak unay-unay. Jak lakit ti kabaulan alipatan. Promise! Among friend, kas iti kanayon nga ibaga ti kaaduan, saan pa'y anala daw ti amin, tapno ilintag mo ti bidot mo. Ha? You're just wasting the years. Kan saan lang aday na. Kang runaan ti panagayat mo kan kuana. You're just investing your feeling iti tao asan arumbang nga ayatan. Sige ka. Ad-adala ang amasakitan ti riknam. No ad-ad damot nga agbayang ti relasyon nyo. Amok nga inayat mo day nga Oliver. Nga uray addan pamilya na. Ngam nasaysaya at nuliklikam kan lipatamon. Michelle, ay ayatak unay-unay ni Oliver. Jak amo, no anya ti mabalin nga aramidak iti bagik no bilang laang. Anya? Amok nga ibagayo agagayam ko ang maagak. Maag no maag. Wano anya pa hindi ta. Gamawan maaramidak. Nagayatak laang. Jak amo no anya pa'y tibagakan ka. Ngam sapay la kumata iti kabitan a panawan, ket maamiris mo amin dagiti imbagakan ka. Pagsaya atam amin dayta, Annalyn. Anya ang itinako na Annalyn kay di nagsarita kayo? Awan, friend. Talaga anak ko laapan ti panunot ti gayem ta. Natimtimbang ti panagayat na iti lalaki asan arumbeng nga ayatan, ngem iti bagina. Wen nga rod, madlaw ko matladay takin ko ana? Ngem, anya nga rod. Gayem ta ni Annalyn. Saan ta kumaamao maapalagipan iti pagsayaatan na. Ngamin, no bumayag ti relasyon da. Ad-addan tula ang anasaksakit ti ipainakan ko na. No apay mat ngamin Annalyn Agayat lang arudan, iti pala da asawa naman. Kasta talaga, friend. Love is blind. Kunada nga rod. Nga uray agdadata nga adda pamilya na. No ay ayatem at talaga. Ay, nako. Sapay la kuma. Tama ka panunot mo ni Annalyn. Sapay la kuma. Apay kasta tilangan. Tungalag sarak ta, kasta ka. Kaslada na dagsa na pampanunutan.
Kwa, awan mat Oliver. Amang ano puyat ko lang daytoy. Sigurado ka? Ibagam ko makanyak no daman parikot. Kwa, dagiti ngamin gagayam ko. Amin da, kat ibagada aliklikan kan. Ngam, jakmat kabaalan nga aramidan dayta. Amin dagiti gagayam ko. Kat saan da pabor iti relasyon ta. Ngamawan maaramidak, Oliver. Panagkunak, napatpatag kakanyak ngam isuda. Amok adumtang to ti gundaway. Arumbang aliklikan tan titunggal maysa. Ngam sapay lakuma. Ta saan mo aliplipatan dagiti nagkaduan ta. Ay ayatan ka unay-unay. Jack ma-explain no kasano ti panagayat ko kan ka. Inay-ayat kan impatag kangam ti bagik. Kat sapay lakuma. Tanodumtang to day taagundaway. Kat saan mo nga iparupa kanyak. Ang nagbalinak laang nga opsyon iti biyag mo. Sapay lakuma. Among friend, malidliday anak man ita. Ha? Taampay? Manipot ngamin idinaminsan ni Aldaw. Saan na nagparparik na kanyak ni Oliver. Ha? Diyak mo, no apay. Diyak mat kahit nga awagan. Taamangan no ti asawa na ti makasungbat. Ay, nako. Dayta ti bagbakin kan, friend. Daytan. Mawatan mo siguro ti gayat ko sa wen. Saan mo ang mapilit ni Oliver nga ikan na ka iti oras ka na tensyon? Ngamin, ada pamilya na. Kitaam talangam. Kas kalatay ang pagpakaasing may ikan iti oras. Apay, itulok mo ka di nagnanayon kat kasta kalatan? Alaramitin na kang opsyon. Analin, agpanunod ka kuma. Agsaysayang ka lang iti panawen kung naktumat. Ay nako. San lang nga panawen ti saysayangam. O di kat ayat mo kan kuana. Kan maysa, tandaan da ito ha. Ngay bagaken ka, friend. Kung naantan nga inayat na ka ni Oliver. Ngam agpatinggalaan iti dayta. Iti kaano man, saan na ka mailaban? Iti kinapudnong opsyon kalaeng, friend. Nawatam? Nasaya at nagranata, Annalyn. Ma'am Marisa. Amok no anya ti pagdaldalanam ita. Amok anadagsan ti baruko mo. Amok nga adu dagiti kayak mo nga iba ka. Madlaw ko ngamin kan kakat. Ngam amokon, tanay baga dagiti gagayam mo kanyak. At dala kayat ko nga iba ka kan ka. Ma'am. Awan ti sabali nga iba ka. No di kat likli ka muna. Agay ayat ka laang iti tao asan arumbeng ayatan. Saan mo kumaabaybayan at ipuso ti agunay? No di kat panunot. Amo malasang ko. No si kakat nagayat iti palimad. No panawan na ka, masaktan kamat iti palimad. Saan mo mat amabalin nga i-share iti asino man. Ngamin, adu ti tattao amabalin amaapektaran. Nang runa ti pamilya na, ken tinagan mo. Panunutem ti worth mo, Annalyn. Saan mo kumaabaybayan nga agbalin ka laang nga opsyon? At danto ti dumtengken ka akap-kap na kam. Tay maipaay na ken ka ti sibubukal nga atensyon, ken oras asaan mo amasapol apilitan. Agpanunot ka, Annalyn.
Pasensya ka ko man. Nujak man na nagparik na kan kay ti manungal daw. Ha? Awan day jay, Oliver. Pasensya ka mat kuma. Ngam day to hindi maudi pa nagsarita ta. Anya ka din day tangay bagbagam. Ay ayatan ka. Napatag ka kanyak. Ngam naskan awas-uwasan tan no anyaman ti adda ka data. Nagsakit nga aklunin para kanyak. Nangrunak at inaramid ka alubong ko. Analin? Amok ang mapasamak to daytoy. Isang aramidan takit din. Amok asyak ti adda masakitan iti daytoy. Ngam amok ang maaklon kun tumatlaang. Nagbiit ti ayan-ayat ta. Ngam amok ang mabayag ti ag-move on. Pakawanan na kuma. Ngam jakon kabalan. Ay ayatan ka. Ngam siyak batyat adda ang masaksakitan. Ipaimulatan ti si bubukal nga oras kan atensyon mo iti pamilya. Di mo sayangan ti panawan kan panagayat mo iti tao, asaan arumbang nga ayatan. Tinapudno nga ayat, ket dumtang iti saan amanamnama a panawan. Papagayam, ditahan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan, dito'y drama tayo, gasa iti biyang. Insurat ni Donabel Aran, isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.